He mihana tā Charisma rangipunga kia whakatipu i te reanga hou i te ao mana urungi. He ringa waiwai tēnei ki roto i te kaupapa. Me taku hikaka anō kia kite i tētahi tūmahi e nganga ana, e aro ana ki te whakapakari i a tātou rangatahi ki roto i ngā mahi kāwana a Pākihi nei. Ko whakarewaina te kaupapa o Apuarangi ki te iwi o Ngaitahu, a ko te whainga kia whai wāhi mai ko tōna 75 o ngā rangatahi kia whakapiki ake i a rātou pukenga mana urungi hei ngā tau e toru. Ka whai wāhi mai ko ngā rangatira o te iwi pēnei i a tā Mark Solomon. Ka hoki ngā mahara o Solomon ki te wā i timata ia i roto i tēnei ao, ki hai ia i whiwhi tautoko pēnei nā. There was no mentorship when I came into the position, but I had been approached by two of my uncles in 1979 to go on a land incorporation called the Oaro M Incorporation for 1 year. Well, we're in a new era as an iwi and we need to be training our young people to take over. And it's not just in the corporate, if I could put it. A lot of us back at the runanga level now have incorporated societies. We have charitable trusts or charitable companies. Governance training needs to be done there too, because there are liabilities that go with that role. Ko Lisa Tūmahai, te wahine tuatahi hei kai whakahaere mō te iwi. Ka mutu, ko ia tētahi o ngā pou o Apuarangi e hiahia ana ki te whakaako ki tōna rangatahi i ngā pūkenga kāre ia i whiwhi i tōna urunga mai ki tēnei momo ao. One of the things I really am keen to be upfront about is that you've got to develop really strong resiliency. Boardroom bullying, no matter what board you go on, is still quite prevalent. So for our young people, it can be absolutely soul destroying. So you've got to create strong resiliency, and I think through having, if you've got your whānau around you, your hapu, giving you that support, and you've got your mentor in place, that'll help you develop the tools to ride through those tough times. Neke atu i te rua ngā huru tau e mahi ana a rangipunga ki e nei momo tūranga. Ko tāna, ko tai te wā. Ko te mea tuatahi kia mōhio rātou he hanga kauenga i runga i a koe hei mema poari, he mea nui tēnā ture nei. Tuarua rā kei runga i tēnā mema poari, he kauenga o kawa nei, a pūtea, a tiaki tangata. Nā reira me matua mōhio koe ki te pānui i ngā ripoata pūtea, he aha hoki ngā pātai e tika ana, kia tino mōhio koe e aha ana, he hanga neke i roto i te Pākihi. Hei a koa nei timata ai te kaupapa, a kia kite ai hoki i ngā rangatahi e whakakia i ēnei tūranga motuhake o te iwi. Shikayla Andrews Alapaki, Tahu News.